Dasturi rahmat dan berkat dan berkat. Dasturi rahmat dan berkat dan berkat. Mungkin asmani dunia dalam sebetulnya dari rohaniat umum asmani. Rohaniat umum asmani. Atau rohaniat dan asman sturi Nabi Kiram alaihi wassalam. Rohaniat dan asman sturi Nabi Kiram alaihi wassalam والتسليمات أو بروحانية الأسمان والدليل آفتاب في آفتاب نبوة ورسالته على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا بروحانية الأسمان تستوي إلى آدم عليه السلام من شرور عيسى عليه السلام وخلصون استوري دين أو نبوة ورسالته بدل الإسلام نقول Jadi,
دي وعلى مركز دي علم دي تبليغ دي جهاد دي طريقت دي ختم نبوت دي دفاع صحابه البيت دي اسلامي سیاست دي نو په دې ټول باندې د اقدام نبوت او رسالت شهدا وريږي الحمدلله چې ټول نسبتونه راځي بل په کې تاسو پته چې ورته لوکي نو تاسو څه جوړ berbersih dulu yang menggunakan kursi ukuran cepat soal udah sih siapa sih yang guna sih biar lagi nampak kalau dia mobil menawar bukan Eropa lagi ini apa nomor pun ada pada hari masa dia lagi lama bermain jika Rasulullah baik Rasulullah baik ini fikir orang Rasulullah baik itu mubarak nanti berodo बहुत मुबारक बानी कपड़ा विजमा के कपड़ा दे रसूलुल्लाह मुबारक का मुबारक ने जो ले शादी पर वसी शादी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद आलमी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबुव्वत जिंदाबाद सर्वकब सरबुलंद देवबंद देवबंद सर्वकब सरबुलंद देवबंद Mengenai Rasulullah mubarak, alhamdulillah, Allah terkejut. Iman Rasulullah Rasulullah ramai. Berikutnya Nabi Alaihissalam kamali husn Allah pakar kerana berbuat berani. Dan Syamsul beri Allah Syamsi khairun min Syamsi samai. Karena Syamsu tatlu ba'da fajr wa Syamsi tatlu ba'da isya. अवल रसूलुल्लाह मुबारक पर बशीर और एक नंबर बयान पर अच्छा गावड़ आने लगी तो अंतर अशीरतकल नबी और तीन नंबर लेकिन तेरा कुरान और सर्वम नंबर वमन हौलहा मालम कीर पे नंबर सुखो जनाब रसूलुल्लाह वमन हौलहा की नमके को करने नमस्ते मगरिब शिमान बिल्कुल कर टोल खल पूरी अल्लाह Sebenarnya sifat yang dapat luar berbeda nisbat sekali adalah dengan Rasulullah SAW. Dalam terpilih beramai berbeda. Ia jismani belajar, ia rohani belajar. Maka pengumuman jismani belajar tazkiri itu dilakukan Rasulullah SAW kan mubarak sikap dan niat. Sering mubaraki kumari tur speak berkesri tersi kod mubarak adra speak your dur bahani naate shastra करते हैं निवलता में रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु मुबारक और वज़िब मुबारक पुरगोश दके मोहब्बत से दके और करादीस हसन सर मजबूत अक्सर मुबारक और मजबूत जुड़ना वैद मामले जनतबेन पायवाने निस्बत दरबार हुकूमत के फासिला तबीर अलमसरूवती सीने मुबारक के दरवाजा लतुल प्रशांत बिल्कुल नबी दा कान जुली तदबीर व मुबारक के कुल मलेगा बोल वाले हया सुना दबी सीने में रसूलुल्लाह मुबारक की हया से सर झुका देना अदा से मुस्कुरा देना कितना आसान है हसीनों को बिजली गिरा देना तो मोबाइल का दौर ना तका हयात दौर बजने के कम हयावा रसूलुल्लाह मुबारक की तालीम है इतना आसान तकफ़ुन कअन्नमा यनखत मिन सबब कि मंडे तक रसूलुल्लाह मुबारक को जिनके बदन की शरीर कतरा देगी तरह रसूलुल्लाह मुबारक को जान दस्तूर को कुछ कितना कर चाहते लेकर मुबारक में अली का वरवाड़ dulu ke walao mujizatan berus kali itu ya Rasulullah baru mujizat utara turun ke jismani bidatan sarat akan seperti mentalun isu kan bijana tentu pemanggilan bicara orang itu jismani mas saya apa dulu pemanggilan itu orang jismani
رسول روان دی نبی علیہ السلام فرمایي عثمان سکه یا رسول الله مبارک اسلام ته شمار او خبره نه کړه تاسو باندې مبارک شمارم چې تاسو د خپل دین او الله په رسول صلی الله علیه وسلم د یو قدم په سینې کې باندې یو غلام ما بل اسبا عثمان دې یو قول او د دې په هدا 21 من قوت رساله 22 نومبر سے باندې دا ټول نه کړی الله په ایمان تعالی توفیق تاسو چې کله به انسان یو مصیبت راشي یو تکلیف راشي نو دې اول خپل اسباب اختیار کړي بیا د نور خلکو اسباب اختیار کړي مطلب دا چې ابتدا کې الله ته متوجه شو او په دنیا کې الله ته متوجه شو او د ځان نن دې مانوس ته امید شو د بل د خدمت مانوس ته امید شو او بیا دې الله په توجه وکړي حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي بیا الله په دغه الله په دغه مخوګر دی مطلب دا چې کوم حقوق په دنیا کې موافق دي الله په توجه هغه نو بیا رسول الله باندې توصول قدم عارض زه دې رسول مسیح کې غلام دا نبی السلام جسمانی ولادت سره لیکن نبی السلام روحانی ولادت دا د اړینا شوی دا د دې په نسبت دا څنګه دا غلطه څنګه چې غلام باندې نه وي چې نبی السلام ډول پیدا شوی دی یو د مکه مکرمه کې د محمد صلی الله علیه وسلم په شکل او نعوذ بالله بیا په باندې د دماغ په شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روحانی ولادت دا په اړه کې شوی دی جسمانی ولادت سره محمد بن عبد الله دی روحانی ولادت سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجد الله من البكاري يوجد الروحاني نسبت متعلق علماء نظام دیو کیونکہ هغه شکتی نه باندې سره متفق دی روحانی ولادت په نسبت باندې محمد جهاد دی جماعت په خبرو رسېږي نه دې سیمو چې وایو چې د څو کسانو د شفاعت زیر ورکړي دي د درو کسانو جوړون کې شتون کې راوړون کې باقي چې شتون باندې مور په قربان کړی دي ابن عاصم څخه کوي ګولا سان رضی الله عنه د مامور په قربان د اولاد په تاسو دا نه په اسلام کې باندې څنګه ولې لري ورته تاسو دې دې په ما ته نبی اسلام تبلیغ څنګه کړی علم یې څنګه کړی سردار الجهان صلی الله علیه وسلم اپنے گھر میں دیکھ دیکھا نبی اسلام نبی اسلام د دنیا مبارک پیغمبر د دنیا مبارک صحابه پیغمبر د صحابه ملګری پر دې ته کوم څه نبی اسلام او محمد سره روحانی ولادت هغه سره کوم نسبتونه متعلق دي پکاره چې رسول الله بیا د نبوت او رسالت په صفاتو کې یو لوی صفت د عصمت دی دا د انسان په عقیده ده چې پیغمبر د ګناه معصوم دی پیغمبر د ګناه معصوم دی که څوک په صحابه الزام لري هغه غلط صحابه معصوم نه دي صحابه محفوظ دي الله په ټول جنتیان سره دي او صحابه دي ولې دې ځان څخه فرمایي په دې امت کې داسې استثنا چې شرک کار کوي د الله په لري نه تصور کوي نو د نبوت او رسالت په صفاتو کې یو لوی صفت د عصمت اوس پیغمبر په ګناه نه کیږي ولې نه کیږي مقاله الله سبحانه وتعالى فرمایي وی کله چې یو انسان امید جوړیږي د دې پریکټیسي کله جوړیږي نو چې وروسته د قبر باندې واقع کیږي نو پرېسته د قبر د دینه خبر وروړي او پر هغه باندې
والأنبياء والتسليم هذا حكم دخول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والأنبياء والتسليم ده كم يقولنا ده رسول الله مباركنا إلى تقول بغفران التسليم أبد الجنة دخول رسول الله مبارككم قل إنما أنا بشر كان بشر من البشر والنبي الإسلام تسليم تسنى والنبي الإسلام تسليم كم دخول لدي وكم يقول لدي الجنة الفردوس بأن بنعمر كذا وفاسي بنعمر وجد على الصورة لكم لنا مسلمين شوي هذا ذيك على التدفين كي نبي النبي الإسلام تدفين وذيك صورة شوي وكان شوي الجنة شوي ما هو الجنة لدي الجنة الكريمة باقي لدي ما بين البيت ومنبر روضة من رياض الجنة ما بين البيت ومنبر روضة من رياض الجنة لما نقول منبر بالرياض اللي كمان بقولها وده الجنة باقي لدي ما كنا شوي ما تعلم بالرياض الجنة يعني ما شيء نسيكم بيرجع لكان ربنا مريش لذا نقول نبي الإسلام في وقت الجنة في بالدليل على تكين على زمان وس نبي نمبر سكور باكر كباكرنا نسبة لباكر بين نمبر مدي يوم النسيم نبالي وصول تنود الدنيا نادر يرى الدنيا كتبصير ونيو يرى كوان وماتا سبب سوري بنا أو بين نمبر في كم مجلس كيني بدل توري تاني دريك نمبر بنمبر كبير بناني بنمبر في كم مجلس جناستي أرضي جناستي بنمبر تأدب بالبيبل نمتن بنانغان وعامرون لا ولا ناس الذين في مغلق الشوري نشوف نكتب نعلم به ما ندري لا بياسينا نمشي ده السلسلة عظيمة على السلام المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ده عجيب بمقدار في الله تنقص بالله شو يقولي جل بحسان الذي يقولي أنين توي تام التفت من الأول أنين توي أكيد من الأول النبي الإسلام قال أن السلام يقول بالمقدار ممكن أن يشتى بدنا نسبة الحمد لله الذي كان نسألنا رسولي أو تطلع عنه الإسلام مقدمة لأعلى نص على رواني وكنت المن تسأل برا أنا زندان أو سبا एक दे रातों के पास है ना तीना और मेरे पास है ना 10 इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है मैं दवा करने वाला तो मैं दवा करने वाले काम करता हूं जलाल वाला बराबू aku dunia lagi ni kita tinggal dalam dia jadi mengkontrol jangan langsung pada muka jadi kita lebih Islam mau kaji dalam diri ini jika kita yo berada jangan sedih dan jangan syam dulu di dalam dulu dalam hati Allah insyaallah lalu majlis kalimat bersama sepakat sama untuk yang dimukul di situ balik. Kalau dia bila mukul di situ kami balik. Terus, menyapa kesederaan saya sudah berada. Alhamdulillah asal kita tadi sampai. Semakin alhamdulillah. Dalam umat dia kami berada. Dalam umat dia sudah banyak dan dikul berada. Dijuru demi Muhammad, mawar berada berada. Insyaallah bukan tak semua. Dan beberapa orang ada yang mungkin masih pada. Bagaimana dengan yang menjadi kesalahan?